Ndabasuje rero njye basuza ndi Fabrice Mporaneye. Uyu munsi naje mu isura cyangizo nje kubagezaho amakuru ya sport. Tuje gukora operation mu ikipe ya Rayon Sport by'umwihariko kuri bano basaza b'ikipe ya Rayon Sport bamaze kurambirana kuko barimo barashora amafaranga mu itangazamakuru muri media aho guhemba abakinnyi ndetse n'abatoza. Ibi biringingo munyemere tuze kwiganiro tuyisesengura ndetse tunagaruke buryo kibano basaza bakomeje kugenda barambirana kuko ntago gishobe kwifatira umwanzuro, basigaye bagenda bakihindagurana kuko igisferwa ikimara gusora umwanzuro ikipe Rayon Sport yavuze ko itazakina, gusa ubu ngubu yamaze kwemera ko imaze kuba yakina. Jean Fidel ni kigaragara yuko akumbuye mu ikipe Rayon Sport ndetse kuba ikipe Rayon Sport yageze ku mwanya wa mbere turaza kubiganiraho buryo ki umuntu bita Gacinya Chance Deni atike ndetse n'umuntu bita Mupenzi Edo wo mu ikipe ya APR Football Club. Indi ngingo tuza kuganiraho turaza kuganira buryo ki umuntu bita Biramahire Abedi Christophe yagaragaje ubundiscipline ashaka gukubita umusifuzi, ubona ko ari ibintu bigayitse cyane. Gusa ni munyemere ngaruke kuri ingingo buryo ki bano basaza b'ikipe Rayon Sport bakomeje gushora amafaranga muri media aho guhemba abakinnyi ndetse no guha prime abakinnyi kugira ngo babashe kugira motivation, babashe kuba banakomeza kugira ngo bazatwere kino gikombe cya championnat. Ati niye mpamvu bishingiraho bano basaza ikintu cyamaze kugaragara cyo hari bamwe mu banyamakuru bigize abavugizi baba basaza ku buryo kino umuntu ugerageje kubavuga nabi abahita bakurakarira ukabona ari nkaho usa nkaho uciye nk'amabere. Bano basaza aho kugira ngo bafate mu mafaranga bayashire mu bakinnyi by'umwihariko bagende babaye motivation y'abakinnyi babaye prime ihagije, barayafata bakashyira mu banyamakuru bamwe na bamwe bakabakoresha kuko byamaze kugaragara yuko abanyamakuru bitwa ko bakomeye cyane hano mu Rwanda by'umwihariko babitwa ngo nabasiniye, bamwe usanga ari bamwe nabo bakoreshwa na abanyamakuru b'abahanga, ubona ko koko rwose ari abanyamakuru b'abahanga ariko ubona ko rwose bamwe bakoreshwa kuko nta kuntu wavuga umuntu by'umwihariko ukoze inkuru, umuntu utabushaka ko umukoraho inkuru ku muntu byarangira ukabona isarakara. Iki ni kigaragaza yuko abanyamakuru bamwe hano mu Rwanda bakoreshwa, benshi muzi yuko ari abahanga, gusa kuba ari abahanga byo n'abahanga ariko bamwe barakoreshwa. Bano basaza ni bamwe mu bantu baje bavuga yuko bazanye imishinga mu ikipe ya Sport ngo bagiye gufata bakagurishamo imigabane, ariko ni ibintu byahoze mu mvugo. Bari bafite n'abanyamakuru bamwe babibavugira yuko koko bazazana iyo mishinga ariko byaraferinze. Rimwe na rimwe abafana b'ikipe ya Sport bakunda kubyibazaho impamvu bino bintu bitagiye mu bikorwa ariko ntago biri kuba. Bano basaza baje bavuga yuko bafite amafaranga mu ikipe Sport, gusa biragaragara ko mu ikipe ya Sport nta mafaranga arimo kuko ikigaragara ko nta mafaranga arimo. Faringanya yaravunitse yabuze umusimbura we mwiza, umuntu bita kapiteni Muhire Keve agize nk'ibyago ubu ngubu akavunika, nta musimbura mwiza yabona. Ibi byose ni kimwe kigaragaza yuko bano basaza b'ikipe ya Sport bamaze kunanirwa. Jean Fidel yaguze abakinnyi beza ni nabo bari gutsindana n'ubu ngubu tuvugana aya magingo, yazanye abakinnyi bakomeye mu ikipe ya Sport kugeza na n'ubu ngubu. Bano basaza bavuga ko bafite amafaranga menshi ariko nta mafaranga arashirwa mu ikipe ya Sport. Faringanya yaravunitse yabuze umwataka mwiza ndetse abanyamakuru bamwe na bamwe baragenda bagashyushya bakavuga yuko ngo hazaza bataka beza bano basaza bagiye kuzana, ariko bigasanga n'ubundi bari gushyushya babeshya abantu kubera amafaranga baba bariye, bikarangira n'ubundi abo bataka beza tubabonye, abo bataka beza bavuga koko tukababona ko ari bamwe bafata baro bakazitumbagiza mu birere, ntago bari kugaragara. Iki ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko bano basaza bamaze kunanirwa. Ikindi kigaragaza yuko bano basaza bamaze kunanirwa ni ukuntu ikipe iferwafa n'ubundi nubwo nayo yaje igafata umwanzuro ikipe ya Sport nayo ikazi kivuguruza, bano basaza batagifashoboye kwifatira umwanzuro bakajya guhangana n'umuntu bita Kamarade n'ubundi bazi yuko nta kintu bizatanga, bikarangira final bemeye kuzakina match izahuza ikipe ya Mukura ndetse n'ikipe ya Sport, ndetse bamwe mu banyamakuru bakajya kuvuganira bano basaza buryo ki batazakina iyi match kandi n'ubundi bikarangira bivuguruje ko bazakina iyi match izahuza ikipe ya Sport ndetse n'ikipe ya Mukura. Iki nacyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko ikipe ya Sport bano basaza nabo batangiye guferinga kuko ituzi Jean Fidel ko iyo aza kuba ari we aba yaramaze gufata umwanzuro wihuse cyane kuko Jean Fidel ni umwe mu bagabo ibifatanyaga ikipe ari umwe akayibyimba ndetse akagura n'abakinnyi agatanga prime agatanga n'imishahara. Ikipe ya Sport nize mu induru kandi ubu tuvugana iyi kipe ya Sport irimo abakire benshi cyane ndetse banafite amafaranga menshi hano mu Rwanda. Ubu ngubu tuvugana irimo iravugwamo ibibazo byinshi, gusa kuri ishoro ubwo amaze kuba yajya ku mwanya wa mbere, gusa ntabwo twavuga yuko twakizera ko ikipe ya Sport izatwara igikombe saprusa kuko haracyarimo ibibazo byinshi bitewe nuko bano basaza biragaragara yuko harimo ikintu bita ikinyoma bari kuyoboresha ikipe ya Sport aho kugira ngo bafate amafaranga bayamene mu bakinnyi ndetse banagura abakinnyi bakomeye cyane mu ikipe ya Sport.
bagure umwataka ukomeye cyane. Ubundi Faringanya yakugombye ko yaravunitse afite undi mwataka ukomeye cyane nkawe, none ubu ngubu ntawe uhari kuko ikipe ya Sport uwo bita Jean Fidel agiye hari uwo bita Ruvumbu yabaga adahari, twabaga twizeye ko Gira ari butsinde. Iyo Gira yabaga adahari twabaga twizeye ko umuntu bita Onana ari butsinde, ariko ubu ngubu umuntu ikipe ya Sport iteze amakiriro ni Faringanya yaravunitse. Bano basaza bakigura abakinnyi bagagombye kureba iki kintu ko bagomba kwigura umukinnyi ukomeye cyane ku buryo umuntu bita Faringanya avunitse ikipe ya Sport nta bibazo izagira ko hazaba ari undi muntu witeguye kuba yaza agatsinda ibitego. Gusa ubu ngubu nta muntu hari wavuga ko azatsinda. Muhire Keve kapiteni niwe muntu hari ubona ko ubu ufite ikipe ya Sport iteze amakiriro, kandi nawe yabuze umuntu bakinana. Nawe ubwe n'umwe mu bantu batajya barya imboga aratinyuka akabivuga akavuga yuko yabuze Faringanya, yabuze umuntu bakinana. Iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko bano basaza bananiwe, ndetse n'imyanzuro imwe n'imwe bafata rwose ubona yuko ikipe ya Sport ikumbiye umuntu bita Ritadi kapiteni wa Yezu Jean Fidel, umwe mu bagabo bari bayoboye neza ikipe ya Rayon Sport. Ikindi nari inkomojeho turi buganireho, munyemere tuganire ku mukinnyi ikipe ya Sport yakinnye n'ikipe ya ikipe ya Sport yakinnye n'ikipe ya Muhazi, biza kurangira ari ibitego bibiri ku busa bw'ikipe ya Muhazi. Ibitego byatsinzwe n'umuntu bita Adama Bakayoko, umwe mu basore b'umuhangangiye nemera cyane bakomeye cyane hano mu Rwanda, ndetse igitego cya kabiri gitsindwa n'umusore bita Biramahire Abedi Christophe, igitego rwose cyiza cyane cy'umurasanyo yashakubise ishoti rwose rikomeye cyane. Biza kurangira ikipe ya Sport ise yigarura ku mwanya wa mbere. Ikipe ya APR nayo ku munsi w'ejo yatakaje match inganya n'ikipe ya TC, bituma ikipe ya Sport itijya ku mwanya wa mbere n'ubundi bidasubirwaho. Rero inkuru ihari ubu ngubu tuvugana nuko umuntu bita Mupenzi Eto ndetse n'umuntu bita Gacinya Shasideni baticaye, ikintu cyitwa kujya gutegura ndetse n'ikintu cyitwa kujya mu marozi ngo bari hafi aho ngo ntago bicaye rwose. Abakinnyi amakipe ahangaha ashobora yitonde kuko bano bakinnyi bano bantu ko ari babiri nabo nabita ko ari abakinnyi, kuko ni bamwe mu bakinnyi nabo bavuga yuko ari bakinnyi ba 12 muri football nyarwanda. Ni bamwe mu bantu bajya gutegura abakinnyi b'abandi makipe, ni bamwe mu bantu bajya gutegura abasifuzi, ndetse n'ikintu kijyanye n'amaruzi. Iki nicyo kintu nacyo cyakomeje kugenda kibavugaho, ndetse amakuru ufite nuko ubu ngubu baticaye bakomeje kugenda kuva ikipe ya Sport yajya ku mwanya wa mbere. Umuntu bita Gacinya Shasideni arimo arashaka ikintu kizatuma ikipe ya Sport itwara iki gikombe cya championnat, kugira ngo uyu muntu bita Mupenzi Eto nawe baramuzi yuko ari umwe mu bantu batoroshye nabo baticaye, bakomeje kujya gushakira ikipe ya APR intsinzi, dore ko asigana arebwa neza n'abantu bo mu ikipe ya APR by'umwihariko iyobowe n'umuntu bita Afande Deo Rusanganwa. Indi ngingo nababwiye tuza kuganiraho ni umuntu bita Biramahire Abedi Christophe. Byagaragaye ko umukinnyi yakoze ikosa, umusifuzi amukubita ikarita y'umuhondo, arangije ajya gushaka kurwana n'umusifuzi. Ibi ni ibintu bidakwiye mu mukino nyarwanda, kuko ibi ngibi ntago babikwiye, kuko kugaragaza undiscipline nka buriya Jean Fidel umuntu bita Biramahire Abedi Christophe, ririya ni ikosa rikomeye cyane kujya kuburana n'umusifuzi. Biriya bintu ntago bari byiza, ndetse sinzi n'umukinnyi ni Adama yagiye kumufata ashaka kumukubita. Biriya bintu byo gushaka gukubita umusifuzi ngo nuko aguha ikarita ukoze ikosa, nkaho wagiye ngo wikosore ahubwo ugashaka kujya gukubita umusifuzi. Biriya bintu ni ibintu bigaragaza yuko umukinnyi ari indiscipline, ndetse bigomba no kujya akadomo kugira ngo ikipe ya Sport ikomeze ibe organize niba ishaka kuba yatwara igikombe, kuko biragaragara ko ikipe ya Sport irimo umwuka mubi. Haravugamo ikintu cyo kuvuga yuko hari bamwe mu bantu baza bagategura abantu bakinnyi bo mu ikipe ya Sport bakaba amafaranga kugira ngo babashe kuba bakitsindishwa. Ibi nibyo kuko nta kuntu umukinnyi yaba atagiye ngo ntago ashyigikiye ko umukinnyi yategurwa, ariko nakora umukinnyi yaba atahaye motivation ihagije, cyangwa se ngo umukinnyi ajye gukina match utagiye ngo umuhe umushahara ngo umubwire yuko ari ubuntu umuntu aze kumuha miliyoni nga yange. Ibi nibyo mugomba kwitaho ikipe ya Sport mu kigomba gushaka gutwara eno championnat, kuko turabizi neza ko hano mu ikipe amakipe yo mu Rwanda nta rimwe yagenda ngo itera amabuye indi, ko aya makipe adategurana, kuko byagiye bigaragara yuko haba mu marozi, haba kugenda gutegura abasifuzi, haba kugenda gutegura abakinnyi bandi mu equipe, aya makipe yo mu Rwanda nta nimwe itabikora, nta nimwe yagenda ngo ijya hariya ngo ivuge ngo iyi ngiyi irategura. Ndetse no mu ikipe ya APR irabikora, ndetse bakagenda no muri Ferwafa, kuko ibyemezo byose iki Ferwafa ifata cash ubona ko biza bibogamira ikipe ya APR. Byo sibanga, nta n'umuntu n'umwe utabibona, kuko ni ikipe ya Sport cash igiye kujurira ari mu ikipe ya APR. Nk'ubu ngubu match yari kuzahuza ikipe ya Sport ndetse n'ikipe ya Mukura yari kuzabera mu karere ka Huye, Sport ikaba yemeye kuzayikina. Nta muntu utarabonye ko Ferwafa icyemezo yafashe Kamaradi yaje ahengamiye ku ikipe ya APR. Bano bafasaza b'ikipe ya Sport ikosa bakoze hano
ukuntu batafashe umwanzuro nk'abantu bakuru ndetse bakagenda barangiza bakavuga yuko iyi match batazayikina bakajya guhangana na SG Kamarade bazi neza ko nta kintu bazamutwara. Ubundi biriya byari kuruta yuko match bayihorera burundu bagahagarara ku cyemezo cyabo, ariko baragiye barivuguruza bashuka abantu bayobya uburari, birangira n'ubundi bemeye yuko match bagomba kuba bayikina izahuza ikipe Rayon Sports ndetse n'ikipe Mukura bagasubira i Huye. Bitandukanye n'uburyo kibari batangaje yuko batazasubira hariya mu karere ka Huye kujya gukina n'ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazire bitewe n'ibintu byari byakozwe. Ariko nanone ugiye kureba ku rundi ruhande nanone biravuga yuko ikipe Rayon Sports n'ubundi yari yateguye abantu bari bagiye kuzana mazutu, ari bamwe mu bariyo bari bagiye bakabikora. Ni bya nyine babwiraga yuko muri championnat hano mu Rwanda hakirimo ibintu byo gutegurana, nibyo bintu bigihari, ndetse n'aba banyamakuru bakagenda bagakoreshwa kugira ngo bavuganire bano basaza b'ikipe Rayon Sports, kuko umuntu bita Jean Fidel akiyobora ikipe Rayon Sports yararwanyije ndetse kugeza nubwo agiye ahamagarira abafana kuza kuri stade kugira ngo baze kuzuza match, dore ko yayiyoboranaga ari n'umwe ndetse yakiragamo n'amafaranga yiwe nta wundi muntu umufasha uretse umuntu bita Munyakayi Sadat nawe yamuhaga udufaranga dukeya. Bamwe mu banyamakuru bakagenda bagakora anti propaganda bagashishikariza abafana kutaza kuri stade, bigatuma abafana bataza, kandi koko ubundi media ni kimwe mu kintu kigira influence mu bafana kugira ngo abafana babashe kuba baza. Abanyamakuru bamwe bagakora anti propaganda, abafana bikarangira bataje. Jean Fidel akabura amafaranga yo kwifashisha ahemba abakinnyi ndetse akabura n'amafaranga yo kugenda guha prime, ariko n'ubundi nta n'umukinnyi wigize utaka yuko yabuze amafaranga Jean Fidel akiyobora. Bitandukanye n'ubu ngubu turimo turabona bitwa ko ikipe Rayon Sports hajemo abanyemari bakomeye cyane bagomba kuba bashoramo amafaranga. Biragaragara yuko ikipe Rayon Sports ariho ifite ibibazo byinshi, nubwo ubu ngubu tuvugana iri ku mwanya wa mbere, kuko ubundi ikipe Rayon Sports yakagombye kuba ifite abakinnyi bakomeye. Kuba uwo bita Jean Fidel yari yaraguze abasifuzi, yari yaraguze abakinnyi bakomeye cyane, bano basaza bari gushyira akabo bakagura abakinnyi bakomeye cyane, baragiye barabeshya bagura abakinnyi baragenda bazana Biramahire Abedi Christophe. Biramahire Abedi Christophe ntabwo ari umwe mu bakinnyi bavuga yuko yajya mu nkweto y'uwo bita Faringanye gatsinda ibitego nk'ibyo Faringanye yatsindaga, kuko Faringanye umunsi ku wundi yaratsindaga. Adama ni umwe mu bakinnyi beza bagerageza gutsinda isaha n'isaha, ubona ko ari umwe mu bakinnyi bakina ndetse bubatse. Uyu yazanywe na Jean Fidel, wavuga yuko bano basaza ninde mukinnyi wavuga bano basaza bazanye? Biramahire Abedi bazanye ni imfube, nubwo atsinda ibitego rimwe na rimwe agatsinda igitego cyiza, ariko ntabwo wavuga yuko ari ku rwego rw'umuntu bita Faringanye. Ntabwo wambwira yuko umuntu bita Jaro ari ku rwego rwo kuba wambwira yuko ari mu bakinnyi beza bo gukinira ikipe Rayon Sports. Umvuge yuko bano basaza ni ikigaragaza yuko batubeshya rwose. Ntabwo bazanye abakinnyi beza nk'abo Jean Fidel yazanye, kuko Jean Fidel akiyobora ikipe Rayon Sports uretse ko yananijwe ndetse bamwe mu banyamakuru bagakoreshwa bakamurwanya. Jean Fidel ni umwe mu bayobozi bayoboye ikipe neza ndetse batigeze banarya amafaranga. Bamwe mu bantu bayoboye ikipe Rayon Sports bavuga yuko ngo kuyobora ikipe Rayon Sports nta nyungu zibamo. Ikintu cyatuma abantu benshi bibaza impamvu nta nyungu zibamo, kubera iki bamwe mu baperezida b'amakipe bashora amafaranga mu banyamakuru kugira ngo bavuganire bayobore ikipe, kubera iki barwanira ikipe kandi nta nyungu zibamo? Iyo mpamvu ni iyihe? Umuntu wumva iyo mpamvu yayisobanura muri comment. Iki ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko bano basaza batangiye kunanirwa. Nanone tugaruke muri ya mishinga bavuze n'amamiliyari, ibi byose byaraferinze, byaje guhera. Iyi ngiyi ni ikigaragaza yuko yari turufu kugira ngo bafate ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sports bakomeze bayiyobore nabi, kuko nabo batangiye kuzanamo amatiku ubwabo ntabwo bacyumvikana, kuko ari igihe batumiramo n'inama ukabona hajemo abantu bake, bikagaragara yuko harimo ikibazo cy'uko nabo harimo disagreement batangiye gusubiranamo. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza yuko bano basaza bagomba kwikubita agashyi, batakikubita agashyi bakava ku buyobozi. Umuntu bita Jean Fidel akagaruka, kuko ni umwe mu bayobozi benshi bayoboye ikipe Rayon Sports. Nge nemera ko habanje hajemo umuntu bita Murenzi Abudara, niwe muntu wa mbere nge nemera yuko yayoboye ikipe Rayon Sports neza kurusha abandi bose bayoboye ikipe Rayon Sports. Hakurikiraho uyu nguyu uwo bita Richard Capitaine Wise Jean Fidel, nawe ni umwe mu bantu bayoboye ikipe Rayon Sports neza, nubwo yagize ikibazo cy'ubukene bitewe n'ubushobozi bukeya bwe, akagira n'ikibazo cy'uko hari bamwe mu banyamakuru babuzaga abakinnyi kuza kureba imatch y'ikipe, babuzaga abafana kuza kureba match y'ikipe Rayon Sports. Ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko ikipe umuntu bita Jean Fidel yananijwe, akarwanya inshuro nyinshi, ndetse bamwe bakavuga yuko bashakaga no kuba bamukubitira kuri stade. Ikipe Rayon Sports rero kuri inshuro igeze ku mwanya wa mbere, bigoranye nabwo hatangiye kuzamo ikintu cy'umwuka mubi kuba yagira ku mwanya wa mbere. Ikipe ya PL nabo batangiye gusubiranamo bagaruka ku mukinnyi ku mutoza w'ikipe ya PL yazanywe n'abareyo bamwita Darko Novic, bavuga yuko akunda ikipe ya Rayon Sports ngo ari umureyo,
ndetse batangiye kuvuga yuko bagomba kumwirukana kuko atangiye gutsindisha ikipe ya APR. Ubundi Darikonovic hano yaragize yari umwe mu bantu bakagombye gukora cyane kugira ngo ikipe ya APR ibashe kuba yabona intsinzi ikomeze irushe Rayon Sport. Ubundi APR mu mateka uko tuyizi iyo yageraga ku mukino wa mbere yageraga ku mwanya wa mbere aho imikino ya shampiyona isigaye nk'ubu ngubu ariko ikipe ya APR nta kipe ari kubuza kuyikura ku mwanya wa mbere. Bitandukanye n'ubu ngubu tubona ikipe Rayon Sport kwageze ku mwanya wa mbere bishobora kuba arizo shatsi zatuma izatwara igikombe cya shampiyona kuko Darikonovic nawe arakambakamba ikipe Rayon Sport riramuka imitwaranye igikombe, ariko nabwo nubwo wakizera ko Darikonovic adategurwa n'abare kuko amakipe hano mu Rwanda yose arategurana nkuko Eto yagiye agategura abakinnyi bo mu ikipe Rayon Sport. Ni kimwe nuko abari nabo batakorohera ikipe ya APR kuko nabo bagomba kujya kuyitegura. APR nayo Rayon Sport ahigiye hose barayitegura, haba ku mukino wahuje ikipe ya Marine ndetse n'ikipe Rayon Sport byagaragaye yuko hari bamwe mu bakinnyi b'ikipe Rayon Sport bateguwe ndetse hagategurwa n'abasirikare bakagenda gukora ikintu nakita kari nk'imyigaragambyo kuri stade babyina. Biriya nabyo ni ikintu cyagaragaje yuko byagaragaje isura mbi mu ikipe ya APR kuko biriya ntabwo wavuga ko ari Marine yabyikoreye n'ikipe ya APR yabiteguye. Bitandukanye n'ibyo tubona ubu ngubu ikipe Rayon Sport nayo ntabwo yakorohera wayiteguye, nayo ntabwo iba yoroshye. Rero amakuru ari kuvuga n'urwanurwa nuko umuntu bita Gacinyashasi Denis n'umuntu bita Mupenzi Eto inkuba zikomeje gukubitanira mu birere bakomeje guhangana mu mayeri yabo ndetse n'ubufindo bwabo ari byo muzatuma nimubona ikipe Rayon Sport itwaye igikombe bazabikesha umuntu bita Gacinyashasi Denis utoroshye uzwiho gutegura cyane haba mu mafaranga haba mu bakinnyi b'abandi ma equipe haba mu basifuzi haba mu marozi ntiyoroshye ndetse n'uyu Mupenzi Eto bose baraziranye ni bamwe ndetse abafana abantu basaza b'ikipe Rayon Sport batangiye kwikanga bakibona Mupenzi Eto akigera mu Rwanda. Rero niyo makuru nari mbazaniye, bibutsa kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu mujye muyabonera ku gihe. Ndabashimiye mugira